Chamanagab Jehovah, Kimedege Ibara in a Soviet attack, Agetajak, and Konetisiosiek Bugini, ne givendigine tige lesson to Globagenge. So maneta tamane, ne moegolen, Konetisiosiek, Kasarta, Kigosiirto. Ko amagbeginet kay, Kimedi Kigat Kay, and Tega yet agenge. Ko ameja gaji baitini Kimi to Globagenge, Sobitogate, Garon the Tony. Ang nasirei ko sa kabit kinet ke bagenge engane ke gurnas tibinara maru kibendi gineti ke tukul eng bedu tap sabato ang bedu tap chumabili kumo ay golen adepto nagian ni nabagta yat na magi muji kitonon ameja asam lelian maswai so bit ko kate jagne Kongwe ramaro agati jitugolinga neta chiso ale chamge tugulungule ule omite amite in betu ne bachumatatu nelen igibwati atindiot agalasunetap Jehovah ko kongwe missing amu sigete bigo bote utarte tamir million tilir kinetke kongwe lelian ameja ta javalen Chamge chamanikab Jehovah otagatin kogeny. Kongoi eng kasari kagesich asikobit kinetgei ng'aliotab Jehovah. Amite ane kwaeng kasi nemwoe kolen yekibwoti atindiot ak sigunet. kongwe missing Pastor Jemagar Chamanikab Jehovah ngakata kogeny eng kainetab Jeiso ole chamgei kibi kobotok yekibe kebeberta nebo betut nebo kosomok kasi nemwoe kolen kalewenetab mbaretab sabibuk nebo Kiptayat kotokotin. Pastor Nyalilai Baitinikab Jehovah eng takut tugul akotok eng kainetab Jeiso ole chamgei. Ami betut nebo kwang'wan kasi ak akesu komut kasi nemwoe kolen etunotetab Kiptayat eng atindiot kotokotin akwek tugul. kongoi bikab Jehovah ameche kesa asikobit ketestai eng kanetisiet. Kitorodin kamuktendet Jehovah amu boroindo kekonech. Kabwa taing'ung eng saini kele sobit nyeywek eng kirwogikyok. Ang nesire Jehovah iboisienech kekokirondet yekibendi taitab akweng'ung. Ndochi ichek chekosei eng lokwong'on chebo ng'ony. Ang nesire Jehovah kowalech chutok akokonech kirikyin missing yekikanyi kaweketab kenung nebo oeng. Ndoiwech kong'ete nguno akoi keny amu kisoin koboto kongoi eng Jeiso netindenyo. Amen. Chamanekab Jehovah ngikas akobo ng'aliot nekakon kiboitinik eng betut age tugul newendi koneti kokakonin summary nebo kanetetab kei nekibendi kesiochi eng wikini. Kale konetisiosiek chebo kasarta nekigosiirto. Ng'aliotab metit neking'alale eng betutab rani komite kitabutab Zaburi anan tienwogikab kalasunet 75 na 78 kaitenyi ko 3 ak 4. Kole chekikekas akenai akikemwowech kwanishekchok komakiunye chotok lagokwak. Kimwochini ibinda nenyonei kalasunetab Jehovah ak kimnotenyi ak kwong'utik chekikoyai. Kitabuni komeche komwowech kole konetisiosiek chebo kasarta nekigosiirto ko kibit konetisosiechotok kibit atindonik eng betusiek chekigosirto asikobit keboisie akot kinetegei eng betusiek chemite nguno. Komwae as kole chekikikas atkinye chekikemwowech kobun kwanishekchok ko chotok komakirinye makiunye chotok lagokwak. Kimwochini ibinda nenyonei ako chekimwochini kemwochinoi kalasunoikab Jehovah, kimwochini kimnatetab Jehovah ak kemwochini kwong'utikab Jehovah chekikoyai akobo achek eng sobonwekyok. Kale kitabuneb Zaburi amu yawendi keng'ololi rani ako kebeberta nenyonet koibe kitabutab Zaburi 78 komugul kong'ete koitet agenge akoi kokeskei burkanato. Komwoe kole kitabunitoni koibe atindiot nebo boisionik cheechen chebo sarunet. Chutokchu ko boisionikab Kiptayat. Kale kikure tienwogikab atindiot nebo atindiot chebo sarunet. Tienwogikab atindiot chebo sarunet. Kale mwochin biikab Jehovah konetkei kobun lelutik kwak ak lelutik chebo kwanishek kwak. Tos lelutik chekikebun chekiyoe
konyolunot kinetegei simakiketyigei ak chebo kwanishek kyok kikisikwai kwanishek kyok eng betusiek kikibo tai konyolunot kora keboisie lelutik chotok kobit asikobit makiketyigei ak kora kinetegei tuguk chemiachen chekiyai kwanishek chotok choket asikobit keketyi tuguk chemiach chekiyai ak keeku chekitonone oretab Jehova ak kisubi Jehova egosiek tugul. Kale konech kiro itondab biikab Jehova ak kemach atindionto noto nywanet kobunjech atindion nemie nebo biikab Jehova kit nekiyai nemie kokonech sirutik chuto keker ole kiu ak kemach atindion noto kele taek ko katakichek kisub tegutik chemiachen chekiisub kiboitinikab Jehova chebo tai. Eng notok ko konetisiet nemitei eng atindonik chekikisir chekibo tai ko makisir buch lakini kikisir asikobit kinetegei akot akichek eng egosiek chemi nguno. Ngiro eng kaitenyi ko agenge eng Saburit nito 78 kaitenyi ko agenge ak aeng kale komwoe kolen oepchi it kutinyu oepchi it ng'atutienyu otokyi itikwo kutinyu kale ngoite taeng ayate kutinyu eng kalewenet ak amwoe ng'alek cheung'otin chebo keny. Ng'alechu tong'otin chebo keny ko sikobit kinetegei. Kale king'alale ng'alekab kalewenet lakini asikobit kinetegei eng kasarta nekimite nguno. Eng koitet mut ko kale kimoke kwanishek konet lagok. Koite lo kale sikonai ibinda nebitu ak lagok chekisichei ng'alechu echen chu ng'alale Jehova chekibo betusiek chekibo tai. Eng koitenyi ko 78 komwoe kolen sikonde kamang'unetnywa eng kamuktaindet. Amune asikobit kinetkei akobo atebet nekimie eng betusiek chekibo tai ak kisub notok ak kekas kora akobo atebet nekimokonyolu eng betusiek chekibo tai ak keistoegei notok simakiketyigei ko asikobit kinde kamang'unetnyo Jehova ak asimautie boisionikab kamuktaindet. Yani asimakiutye kora akot akichek boisionikab kamuktaindet ak ibinda nenyonei ak lagok ko simautye akichek boisionikab kamuktaindet. Asikobit korib ng'atutikyik simatun ikei kwanishek kwak. Kekas kimeche kerib konetisiet nekararan nemie ak keistoegei atebet anan konetisiet anan boisionik chekiyachen chekibo tai asikobit makiketyigei. Kale ibinda neui met ako ngelelio ibinda nekimochop mugulelwekwak asimakeku kekerkeitu ak ibinatak ibinda nekiui met ako ibinda ne kimochop mugulelwekwak kotokyigei Jehova. So noto no ko eng summary nebo betutab Sabato nemwoe kito nekibendi kinetigei mising eng wikinitoni. Ngiro akoi betutab Jumapili komwoe kolen atepto nekiyoni nebo Jehova nemakimuchi kitonon. Eng oret age kong'olole akobo kayamisutikab Jehova che akoi kosuldae yekakomwa. Makoi sirto kot komesulda kito nekimwa Jehova. Ng'olole ng'oliotab faithfulness nebo Jehova. Kale mawale ng'oliot nekakomwa koai kosuldae. Rirgei nebo Jehova nemaikesugei akot yekibistoi inendet. Imeche kiro ng'utok kiro kele kit nekakomwa Jehova kole yaun ko bistoe angonde lion komi ortinwek tugul chemuitoi Jehova akokonyin akokonin kora kasarta asikobit kosuldae kito nekikomwa. Kinetegei atindietab lagokab Israeliek chekimwochi kolechi amutok emetab Kanan, emet nebo kumik ak chego. Lakini eng ortinwek eng katikati nemitei banda ko kibistoi lagokab Israeliek ng'oliotab Jehova. Kiyai tengekto, kilos kanamonik, lakini eng let ko kisuldae kora Jehova kit nekikolechi amutok ko emetab kayamiset. Ak mi chekiit emetab kayamiset komi chemai. Eng yutok kokonech atindiot nekinetkei rirgei nebo Jehova nemaikesugei akot yekibistoi inendet. Kale atindiot nekikosirto nebo Israel koborwech tuguk aeng. Netai koborwech atepto nekiyoni nebo Jehova eng sobetab lagokab Israeliek. Eng atindiot nebo aeng eng yutok kora koborwech atepto nemakiyoni nebo lagochuto bo Israeliek chekibendi kinetigei. Eng kitabutab Saburi 78 ko kikipchei konyil somok. Yameche keib kityo kanungokindo cheutik chekikipchei kitabuni. Netai ko kong'etegei koite 9 akoi koite 54 kong'olole kasarta
nebo komong tuguk cheechen chekiyochi Jehova lagokab Israeliek komong ak kero kele king'apwe Jehova kwochi lagochu Israeliek tuguk cheechen ko kiyai ne lagokab Israeliek king'apwe notok lagokab Israeliek ko ne kito nekibit eng Jehova ngiro eng koitini ko 13 eng Zaburi 78 koitini 13 komwoe kole kipcheune aeng nyanjet akokochi kolandae 14 kindochi beet eng boldet ak lapkeiyetab maat eng kemboi 15 kituch rwendosiek eng kong'atet sokonaga beek koe kosorunegei kakonech tuguk chikei Jehova kwochi lagokab Israeliek nitoni ko kitabutab yani lagokab Israeliek komong'u eng Misri kobendi emet nebo Canaan nekiyomis Jehova kale kiyochi Jehova tuguk chechang kakonu kityo tuguk cheng'ering'en eng yo lakini chang tuguk chekiyochi Jehova lakini ngimi koitet 17 komwoe kolen ako kites ichek koyochi inendet tengekto kongelelchi inendet netoror mising ngikasot ngoit 19 komwoe kole kicham bichotok lagokab Israeliek kocham kamuktoindet kingokikochi kekwer rwandet ak kinaga beek kale kocham kamuktoindet kole kikwer rwandet komong beek ara tos imuchi kochobwech amitwogik eng kong'atani anan imuchi kokonech banyek yani oret nekichomsei kong'ololi kouo makase Jehova kingeyochi nemie lagokab Israeliek ko nekata walunet nemie eng oret anan kokase Jehova kwai kiptobotoi kongelelchi Jehova akobistoe ng'atutikyik kale eng koitet 21 kikas Jehova chomsoni ak magutik cheyachen chetindoi lagokab Israeliek akobo kayandinwa kale akinerech kale ako kimaiyan bichuto kamuktoindet amaimong yetunenyi amu kimusmus Jehova mate ngakoro tuguk cheechen chekiyochi Jehova icheket kale kirongchi Jehova banyek kale kiamis eng kayandit akinerech Jehova akikes chechang koitini ko 37 akoi 36 kale kwaigei nekawekchigei Jehova ako maiwekyigei konyi eng mugulelwekwak kale ngano ko kiyochi Jehova tuguchu tugul chu kongoit 38 komwoe kolen kinyoche kat Jehova ichek tengekwokikwak ameche iker mieindoab Jehova ne angot ngana kitesetai keyoe tengekto koyai tengekto lagochab Israeliek lakini ngano kakobun tuguchu tugul chu kokale kiyochi Jehova kinyoche kat Jehova tengekwokikwak nitoni koboru atindietab lagok komong'u lagokab Israeliek kong'ebi kebeberta nebo oeng eng kitabut nitok koboru meng'otetab lagokab Israeliek kokakoit Canaan koiteni ko 55 akoi 64 koborwech kebeberta nebo tai eng 55 kale kion bororiosiek eng tainywa nitok ko Jehova kingakoit emetab Canaan koon Jehova bororiosiek eng emetab Canaan chekimeng'ik chikibo Canaanik komanda asikobit kosich ole menye lagokab Israeliek kale akopchechi ichek lagochuto bo Israeliek kopchechi emonotok koek borotenwa kap koek borotet ngeng'alal akine kokilen borotet kokewelugei asikobit inyoru borotet asibor lakini kokaek nito borotet nekap kaek kelchin neuo kapkanyaban kito nekimeleng'in nenywa lakini kakikochi emoni kobunchi lakini ngoit 16 ko ngana kakonyor koit 16 ko ngana kakonyor emoni lagochu emetab kamiset nekikochi Jehova kokale kiingelelchi Jehova marib barnotosiek kale kiwektagei let kosub ng'alset kou kwanisiekwak kora kisub atebet nekibo kwanisiekwak chekibo tai kale kiilos kanamonik eng koit 18 lagochab Israeliek ako kakikochi emet nebo kamiset emetab Canaan kotoi kolos kanamonik kora lakini king'ep kolos kanamonik kale konyo akichek kerkong'et nebo Jehova kale kotoi kelul ichek kometo Jehova ketoi kelul ichek amu tengektonywa kale kikibare tisikwak rotwetab chok kale
makityenji tirikwak tiendab katunisiet ako kibar maat werikwak tuguk cheechen chemitei konetisiot nebin kitabutab Saburik. Kiibet tuguk che kiyeker kong'et eng icheket amu makasit ng'oliotab Jehova. Lakini eng let ko kiyochi Jehova kora nemie yekiwech kebe kebeberta nebo somok nebo neiboru kong'etege 65 akoi 72 kebeberta nebo let eng 78 koboru boisionikab kiptayat chetororen chekiyochi lagokab Israeliek kong'eti kasarta nekibo Daudi neking'ap kong'et Daudi akondochi lagokab Israeliek ako koek mestowonwa ak nesirei kotestai kolos Jehova eng oret neinet. Chamanikab Jehova kakimeche kityo kinetkei eng yutok eng nwakindo keker kele kakami konetisiosiek akot koiwech Jehova nemie kotekebendi kora kiwektoigei kui kiwektoigei kwanisiekchok koe kiptuibatoi nebo Jehova matingakoker kwong'utik cheechen chekikiyochi. Kale lesson ing nawendi asomani kale ngano kale tienindet ngana kokimiti kong'alale tikitiotab ateptob Israel nemakiyoni nekiutie kit nekikakoyai Jehova akobo ichek amaimong Jehova lakini kitiem Jehova ak kongelelchi inendet akotemene korib ng'atutienyi kotemene korib arorutienyi ak barotosiekyik tuguk chekelokab Israel chotok kole kotebi kole kotestai komwa kole kotom keeku chekirwokyini binwek chekigosirto kou yeking'olole akobo ichek kwanisiekchok chekiyai tengekto kole eng oret nesirtot kole konyol kibwat kei achegei. Tos achek ak ichek komaki biik chekiutie kabarunoikab Jehova chekigosirto akeeku chekibokoktoi magutikab arorutienyi. Yekitesetai kinetigei ak kekere tuguk chekeyookis eng kwong'utik chekiyai Jehova kolanda lagokab Israel eng nyanjet nebirir komute maat ak komute boldet kokwere wandet komang'une beek tuguk cheechen koutye lagokab Israel chotok tugul akolos kanamonik kotos akot eng achek amakikondeman chotok kotos mami tuguk chekeutye akot akichek konyolchech kebe oret nekikose Jehova masikeketyigei kit nekiyai kwanisiekchok matingekere tuguk cheechen telelnotosiek chemekesugei cheiwech Jehova. Chi netesei anan atach mwalimu nerubei. Ameche ates kityo ng'oliot agenge nakemwa akobo atindiot nebo bistoet. Kiyai Jehova tuguk cheechen koyochi lagokab Israel kong'ete emetab Misri komondo icheket. Ko tienindet ko Musa komwoe ole kiu banda. Ak kingo banda age tugul ko kiitei kimokolo Kanan kinekit. Ako kiyai Jehova koloit banda amu mugulelwekwak chekiuen. Amu kingomong eng Misri komamong kabisa, mamong mugulelwekwak kotindoi kamang'unet kole kapkotuiyo ak Jehova. Matingeyokwochi Jehova tuguk cheechen. Ko eng banda tugul nebo oret ko kiyo Jehova kwong'utik. Ko kingwochi kwong'utik ko kitokoekse mugulelwekwak kocheng'e kanamonik kibo emetab Misri. Kenete nitok komie kenai kele anga sobenyo eng emoni keutye tuguk chekikwookis. Matingikeker eutab Jehova koribech kotab koit kasarta age tugul kakobit mokornotet anan kobit boisionik chekororonen chekinyoru ak chametabgei keutye kele angaki Jehova nekinyoech, Jehova nekiribech ako Jehova nekindoiwech. Kebwotwech nitok komie kele atindiotab lagokab Israel koketyingei ak atindiotab kayanenyo ak achek. Amu kimeng'ishei kora matin koma banda nekergei ak nekibo lagokab Israel nekibo ong'atet kemi ong'atosiekchok achegei eng banda nebo kristianatenyo. Muchi kemite emotinwek cheuen, kemite emet nebo borotet
ak ketindoi tuguk sokongojanga tuguk kiutye kele mi Jehova matingi koiwech echen en mugulelwekyok. Kongoi mising Pastor. Atachito rubei. Kongoi mwalimu chekakotestai ko kangimwa Pastor ile kiutye ko kimuchi keker lagokab Israel kele kilya koutye tuguk cheechen chekiyochi Jehova. Ko angot acheket kitindoi akot cheechen amu ngap iwe kotokatos karusin chito age barabara ak iker ole kemong'undoite iker ile koika Jehova kabisa yoto. Tuguk chemengechen ilen Jehova atya baadaye keutye ibwat alak iutye kabisa, yani neikere ile kakikergei matkeker kele kilya sikoutye kakikergei tugul. Ko nguno ko atindonik che ibwatwech sikinetkei asikebwat. Ko Jumatatu kolen yekibwoti atindiot ak kalosunetab Jehova. Abwoti ale chitugul kotinye atindionyi. Ko eng kitabutab tienwogikab kalosunet kebendi kekere kitabut nebo 105 asikobit kenyoru atindiot tuguk chekae Jehova eng yu. Kale ko boisionik chekikwong'e chebo Jehova chekiyochi lagokab Israel. Kale kowekyi kongoi Jehova okur kainenyi ngonaak boisionikchi eng biik, otyenji kalasunoik, ong'alale boisionikchi chekikwong'e, olosunegei kainenyi netilil. Ingoboiboitu mugulelwokikab ichek checheng'e Jehova. Ocheng Jehova ak kimnotenyi, ocheng togenyi kotugul, obwat boisionikchi chekikwong'e chekikoyai kwong'utik ak kirwogutikab kutinyi. Abwoti ale eng yu komi tiendo yani anget tiendo ngasoman yu konyone tiendo eng muguleldonyu nemite eng Kingeresa. Ko ibwat kakikonech iboiboitu ne ketyenji Jehova. Kale ngokas biik alake kwong'utikab Jehova. Tos imwoe kwong'utikab Jehova anan ing'ololi boisionikab sobenyo? Tos imwoe ile kwamut kokoribe Jehova, kaing'eta Jehova rani? Tos mite chito age necham kong'ete ituye nekatekatin kolen ilosunot Jehova kabisa, yani amaikatin komwaun chamgei, kakomwaun kole ilosunot Jehova, kakokono ketuye, yani kotore ole ilechi chamgei ko kakomwaun atindiotab Jehova. Ibilechigei ngotuye ak chicho komeche komwaun kaisibwat, lakini ko ngiwendi ibwatoti ng'oliot nekamwaun kakosirchi muguleldong'ung ak ngotko kameibwoti ilen kameichome ko kakosirchi muguleldong'ung neibwototi ile kamwa ng'oliono, kamwa Jehova ngo iman. Ango ingen sai koketinye sait kidogo nekemeche ing'alale imwochi kito ko kakomwaun ibilechigei angomie neikere ile chichi koboiboi muguleldonyi eng sait age tugul. Kaikas kale koboiboitu biik alake checheng'e Jehova ko kaikochi chito age koboiboit muguleldonyi amu imuchi chito kamite ole tui eng tuguk cheechen lakini keborchi kainetab Jehova amu boisionik chekikoyaun. Ngap komakikere ko kele mi Jehova orenyo, lakini temwoiwo atindiongung nekakwaun Jehova ikere ile kararan Jehova. Nga Jehova ne kikikose keyochi lagokab Israel ko Jehova netokomite eng betutab rani. Ko eng Isaia 58 koite 11 kekere kora aker Isaia 58 koite 11 eng yoto kole akondoun Jehova kotugul
akokochi sobondang'ung kobiyo eng komoswek cheyomyotin ak kokimit kowekun ak iige mbaret nekibisi ak iige kererut nematenye ak kotech biikuk korotwek chebo keny ak ing'et lumeiwekab ibinwek chechang ak kekurenen tekindetab ole kibutok kawegunindetab ortinwek cheitebe. Ngot iiste keldang'ung eng betutab Sabato ameyai tuguk cheichome eng betunyu netilil ak ile boiboiyet betutab Sabato netilil nebo Jehova nebo tekisto ak ikonyit betunoto amesub ortinwekuk anan icheng cheichome anan imwa ng'alekuk. Ibaibaegei anyun Jehova akokonin ilany komoswek chetororen chebo ng'ony ak abaibaenen borotetab Jakobo kwandang'ung amu kakomwa nitok kutitab Jehova. Kekas kakomwa akot Sabato kale ibaibaitunegei Sabato ne notok iker ile iweksei let akoi betut nekikikon Jehova kokochin Musa ng'atutik ako ngiwe tai akot taunet kokimite kokebwotwech Jehova eng yu kora kole ibaibaitunegei ameyai boisionik alak meiste keldang'ung asikobit kokonin Jehova iit ole kikonin Jehova iit cheechen. Ko mising ikere ile tuguk chechang chekonech keiste keldanyo ko ngabut koistoi inendet eng kabwatutik akot imite kanisa kokakoistoi inendet kabwatutik komutin tuguk chekooksei chekolion kokale anyun kewekchigei Jehova akilosunegei Jehova akibwat Jehova kilosu eng sait age tugul. Ko ing yu kokale tienwogikab kalosunet kokergei ak tienwogikab kalosunet kangokamwa Ramaru kokebwatu kang'alale ng'alek chekiyoe kiptubotoi lakini eng yu ikere kebwotwech atebet nemie nekeborunegei Jehova chomyenyi neiborwech eng akot biik chekiyai imanda chekisubi Jehova akoborwech kole ne nemie asikobit ketebe kelyekchik. Nguno ikere ile kakonech kasarta ne achek kosike eng betut ko sikeyoegei notok komeche kekale keng'et eng betut komeche keng'alale ak Jehova asikoek inendet nekonin oret ole iwendi amu inendet eng inendet kale yani kito nemabeku. Kwakere kito age nekale eng Greek word nekikure tamil akere eng pichait kale kilole maat nelole nemabeku yani kotesetai akotesetai. Ko chomyetab Jehova kotesetai kou notok ako kikamwochi lagokab Israel kokimwowech kale ikesunotgei boisietab Jehova eng ng'ony tugul ko ikere ile kimoko lagokab Israel wendi akoi koit ibinwekab achek ibinwekab lagokchok akoi koit Jeiso komite chomyetab Jehova netinyenech nemeche ketinye kalyet ketinyegei tilyanditab Jehova eng atkan kora asikobit imwaite makoi imwa kito nemetindoi eng muguleldong'ung makoi imwa kito nemetindoi memuchi imwaite chomyetab Jehova ngometindoi chomyetab Jehova. Abwoti ale kikinetkei eng lesson nekibo quarter nekisire ko kikinetkei eng chomyet newendi barak kou kimurtoiyot ikere kiwo barak
asikobit kesich chomyet akobo biik chemite eng konyo anan ko tilyanutikchok anan ko choronokchok akot eng kaniset sikotonon kaniset ko amu kitindoi kalyet anan kecheng'e kalyet ak Jehova eng betut age tugul. Ko ameche ale nanyun atare sikobit kotes mwalimuinik alake kolen kanyol kelya biik cheribe Sabato eng orani bo biik sikobit amu kikimwa kele lagokab Abraham kotesetai kekochin chomyonep Jehova. Kalya ne nekakiyai, ne netos iyai inye nekanyol sinetege iker let tuguk chekikwaun Jehova. Abwoti ale mi cheuen chemuche ngap ilen mamwoe akot lakini ingen Jehova. Ko ne inetege yoto simwochi chito ak kit nekikoyaak eng sobondang'ung ko matikerta kile mamwoe lakini ngokikotiachin Jehova imite isobe rani eng kureretab asista ibusi kokikotiachin Jehova. Mwochi chito age asikoek yani no kilen testimony asikonai chito age kole kikoek ngotko kiyochin Jehova kiyache hajen ako kikoit yu. Mami kiy nemengen Jehova neilen ile aunye imuchi ung'ena lakini Jehova kongen. Ng'alal ak Jehova. Kongoi mising. Mi chi nemoche koteshi anan atach mwalimu nerube. Ngomami atesetai. Atesetai eng kwaeng kasi nemwoe kolen yekibwoti atindiot ak sikunet. Kakonetech kanetik chekakobwa tai Aramaru ak Lilian. Lilian ko kami kitabutab tienwokikab kalasunoik 105. Awendi anyun kenetigei akobo kitabutab tienwokikab kalasunoik 106. Kitabutab kalasunoik 106 kotinye kurgotik chebendi akoi 48. Ako makat kinetkei choto tugul lakini awendi akwoi eng kitabutab tienwokikab kalasunoik 106 komwawech akobo atindiot nebo bandab lagokab Israel. Kobendi kondochin Musa eng kong'atet kobendi kobun Misri akoi Canaan. Ko tugul chu kekere tuguk tugul chemakwookiis eng katikati yutok yo komwoe kitabutab tienwokikab kalasunoik 106. Ngesoman kitabutab ngesoman kurganitok ko tuguk mut chekenyoru. Kikere kalasunet, kikere saet, kikere sarunet, ak kikere ngelelnotetab lagokab Israel ak kekere Moses kondochin lagokab Israel. Kitabuni komwawech mising akobo kabutet nekibo tai nebo lagokab Israel ak kayebindab riranosiekab Jehova ak ketyinetabgei nebo sikunet ak nyoetab kat. Eng nwakindo kepchee kurgotik chubo 48 ko kurget netai ko kilosu Jehova. Kurget kong'ete koitit 1 akoi 3. Kurget nebo aeng notok nakipchei ko kurget koitit 4 akoi 5 komwoe akobo saet nebo nyoetab kat. Atindiotab Israel eng tugul komwoe atindiotab Israel eng kurget kong'ete koitit 4 akoi 45 komwoe atindiotab lagokab Israel ak nyoetab kat. Sisomanchigei kurgotichoto. Eng koitit 7 akoi 12 komwoe akobo kwong'utik chekiyochi Jehova lagokab Israel. Kwong'utiet neo mising chekiiro kakomwa kanetik eng yo kamwa Lilian kole ndimuchi iro tuguk chekakwaun Jehova kotos taibistoe Jehova. Lakini kikere kele kiyai Jehova akot kwong'utiet nekio mising ko kiyai ainet nebirir koyam ko crossen anan kobun lagokab Israel. Ako ngana kora ko kibit bistoet ako maimuch koro tuguk tugul chekiyochi Jehova. Eng koitit 13 akoi 15 komwoe akobo tuguk king'ung'ungso lagokab Israel eng tuguk chekiame mising kobwat mising banyek kole makinyoru. Kekere kele kingosom eng yotok kong'ung'ungso mising ko kikirongchi icheket banyek. Kikose kele kiam ipkong'uto, ipkong'ung, ipkomionso ipkosakityo kokeny.
Eng koitetab 16 agoi 18 komwawech akobo Dathan ak Abiram nikimach mising kobinduan serikalit anan kiker mising akosich ng'etkong eng kandoinatetab Musa. Ako kikere tuguk chekiyookis eng icheket kele kiyatak ng'weny akolugui icheket. Ngaa kiboitinikab Jehova mameche chekakolewen Jehova komatketwa. Ingen Jehova kiboitinikchik. Matinye king'ung'ung chi amu ingen Jehova. Chito nekakonde yoto Jehova ko pastayat anan ko chi age tugul. Ko Jehova inegei neindoi yotok ako Jehova inegei neistoi. Matkeng'uny akeker kele takimuchi keyai akot kosir icheket. Kaikai boisionik chechoket mising kosir icheket. Kekere tuguk chekiyookis eng Abiram ak Dathan kele kikilugui ng'weny icheket akeutie. Eng koitet 19 akoi 23 komwoe akobo koutie lagokab Israel. Boisionik chekikwachi Jehova akotany kanamwet akokutungchi. Kero. Imuchi itebegei ile eng bani tugul kakomut Jehova, kakokochi Jehova urwet, komi asista, kakokochi lapkeiyet kondochi boldet kora, lakini kikere choto kora akakokrosen araraita nebirir kondochin Jehova. Kui kikere kole kwang'utik chekokibo Jehova, lakini eng let kora kekere eng yu kora kotonyi kanamwet akosa. Eng koitet 24 akoi 27 komwoe koesio icheket koba Canaan. Iboru kondochin Jehova tugul. Iboru eutab Jehova koribe icheket. Lakini eng let ko kitesetai kakemwa kele kitabuni koboru koketyingei let akotesetai kora akomi nyoetab kat amu kokikakoaror Jehova kole mi koboto icheket akoi kokimameto Jehova. Ngana koking'ung'unso koutie tuguk tugul chekiyochi Jehova, lakini kiyochi Jehova kotestai koyochi makenyi. Ngesoman kaitosiek 11 ngesoman yoto kaitosiek 11 koitet 4 akotestai. Kale kimi biich alak chechang cheterchin chekimi kwenutab biikab Israel. Akisich maket neya bichotok. Kiriryo biikab Israel akichek kokeny kole ng'o nekonech banyek. Kibwoti njirenik chekiame buch eng Misri, ingwek, logoek chekikure melon, kitunguuk cheechen ak chemengechen, kitunguuk cheng'wonen akotinye sobonwekyok munyasta. Mami kiy age tugul nekikere kobate mana. Kikere kele kingonyolso mising kokikochi Jehova mana kwam. Ako ki tuguk chekikere kole bo kwong'ut chebunu Jehova, melen kele ki tugun chekibitu kele kanyorchin emonoto amu ki icheket kimi banda. Lakini kikere tuguk chebo kwong'ut korong'ugei mana akeba icheket, lakini still ko kibistoe Jehova. Kingotestai koriryo anyun lagokab Israel amu kingobendi ole kait kokiteche hemaishek asikomeny. Kokito anyun kong'ung'ungso. Abwati ale ko kandoindet age tugul koimuti biik chechang ikwong'e ile solyochi bichu. Alyonchini, lakini kitiegei Musa Jehova. Ngekas eng yo kale kikas Musa korirtos biik katilde eng kurganato koitet 10 komwoe kole kikas Musa korirtos biik eng kurgotikwak. Chi age tugul eng kurgetab emainyi. Kitoi konerech kamuktaindet netoror mising. Akiimak Musa akine. Akilenji Musa kamuktaindet netoror, amune siyachi neya otwokindeng'ung? Amune simanyoru chamet eng taing'ung kot ikesen cho miletab bichu tugul? Tos ane siasiche bichu tugul? Tos ane nekiasiche bichu tugul? Tos ane nekiasich kot ilenjo kesene tegeng'ung kou ya keseni kwan lakwet nererie, ile amut koba emet neikiyosiechi kwanishekwak? Anyorchini ano banyek cheakochini bichu tugul? Amu rirchino kolen konech banyek keam. Mamuchi anegei akesene bichu.
mamuch anegei akesen bichu amu nyigis kot eng ane. Ngot iyaiwa kouni asain ale ibarat. Ngo kianyoru chamet eng taing'ung komataiikono aker nyalildang'ung. Ker saetab Musa eng yo. Kikoromit mising ko kandoindet. Abwati ale ndaki kandoindet ing yoto mwaon ale kitayoe ne chi amu biik chechang elipushek chechang akakonerekso mising akakole kakimutwech emoni nyikemechi yutok. Kikeke keng'etu eng olimbo Misri. Keeku otwogik akemeyi kosir kemeyi eng yu. Kimeche banyek ko kimuchi konemune ano Musa eng yotok. Lakini kale manotok kityo. Chu tugul koboru eng kurganep tienwokikab kalasunoik 106 koboru akobo lagokab Israel. Iboru akobo chelewenotin akomwawech akobo Israelik ma eng siget kityo ako ichek cheingen akobo ateptab Jehova ak rironoshekchik ak yebindab Jehova nenyi netinye. Jehova netinye chomyet eng chitugul. Jehova nemie neribe kayamisutikchik. Jehova nemanerech kole ye kakoi Musa bichu ako makokase amakokere tuguk chekayochi. Jehova nemawalaksei. Ngomakinetegei atindiot keketyinigei atindiot. Ngaketiot ako. Ngomakinetegei atindiot nekikwaak eng tai keketyinigei atindiondonotok. Eng tuguk chekikeyai eng boisionik imuchi ibwat tuguk chekiyai eng sobeng'ung akiwokyi Jehova. Kikoisten Jehova eng mestanoto kimite. Kikomutun Jehova akoi yekikondait. Ako kingimi bichinoto ko kiiwoche mising akilen Jehova yei ngamang'unen ayaun ni ak ni ak ni. Jehova kiisae bet ak kemboi. Kimuchi keker kele kingelelik lagokab Israel ako kikalya lagokab Israel amu imuch ibwat ile ngakoro kole Jehova man kotko kakolanda araraita nebiriri akakopcheakis beek ikose kele kilugui akomaluch buonikwak tugul. Imuchi ibwat ile ndikiami eng kasaratak akaro eutab Jehova kwae notok ko mara kimatabistae Jehova. Mamara akot kimatabistae Jehova. Lakini kikwaun Jehova cheechen akinye. Kingisae eng kembounot tugul yekisae kele Jehova. Kanyoru boisioni ayaun komie. Ngikono visa awe America anan alkawe ibaboisieun Jehova mautienen. Ngikono kityo kosir lagokchuk anan ikono asir exam rani Jehova boisieun. Tia kayamisutik chekikeyochi Jehova. Tos kiwalake? Tos kiker lagokab Israel koek atindiot nekimuchi kinetegei anan tos keek atindiot nekiketyinigei. Ngonetech notok eng kenai kele kimite kiboisiechini Jehova nekerech ako tinye rirge mising. Nga kiutye akeutye mising keketyinigei tuguk chekikeyai korirene Jehova amametech. Kongoi mising ngot komi chi nemeche kotes ng'olyo ko boroindo nito eng kanetik. Mi ng'olyot nekesoman kabetu ale kitabut nekesoman ko kaitosiek ata. Nekang'alal akobo kaitosiek 4. Kang'alal akobo kito nekikure monyasta nekale mitei eng mugulelwekyok. Ngeng'alale akobo kiyotok ko maket nelalei nemamitei kiy netisei. Yani nengon ketis kotesetai kolale kora. Kerkeit ak beek ngiee beek chekaititen njirenondaka beek chekaitit ko ngandakanakan chekaititen netya ko ngitore kotokomi melelda kora. Kero ko kebor melelda nebo magutikab amitwogikab banyek chekimakyigei lagokab Israeliek. Changon kingikochi komatisei makenwa nelalei nemitei nebo tuguk chemeche chebo kiyandinwa. So keborwech ing yutok kora kinetkei kenai kele tos mitei tuguk cheyoiwech Jehova tuguk chemiachen. Changon ka kilen kaiwech Jehova komayamech kotekemeche kora kekere kele tom koiwech tom koyamech yani tom kirokine akwai. Matin kakwai Jehova tuguk cheechen netya kotekekose kora kele tom koiwech Jehova ini.
ketesetai ko complaineni amu magetab mongen ale kotamoiti ano kikose koerortoi matingwai kekonech tuguk cheyamatgei noton nekamache amwa kotko makitinye kakibwat kewekyi Jehova kongoi ak kilosu Jehova amu tuguk cheechen chekakwewech amu kikere kotikerortoi kuwo tikerortoi kora makikere yametabgei nekakokonech Jehova tuguk tos ne eng or ne nekekere achek kele kikweiwech Jehova tos mi ortinwek kikere tuguk cheechen chikwoun Jehova akemwa kongoi eng iman anan tos mite tuguk cheikere chekikwoun Jehova cheikere le yekakweiwa anyone lakini katatukolen ko ngotutomi ng'oliot neile oye katatukolen komaiwekte kongoi eng kito nekakwoun Jehova nyolunot kele Jehova kongoi eng tuguk chekakokonech amu chotok chekakokonech asikobit makilosugei ako ngot komite ortinwek chemeche sikotokokonech Jehova tuguk alak keleni Jehova ngwang makeng'ung kitororing chekakikonech ako ngwang makeng'ung eng sobenyo nemi tai amu inge tuguk tugul akobo achek kikochi Jehova gei asikobit kobo inegei sobonwekyok ak kitoror Jehova eng tuguk cheechen ak chemengechen chekikweiwech matkekereke tuguk cheechen chikei chito age akemach kweiwech cheu chot chekakweiwech rani koechen eng sobonwekyok chotok ako kayamech chotok ak kikochi Jehova kwang makenyi eng sobenyo. Kongoi. That is so powerful. Kongoi. Gebwatu aramarwa akobo kemwa ng'olionoto bo Manchester abwat kito neki ingen lagokab Israel kokimi ong'atet en banda nebo ong'atet kokimukomi amitwogik amu ikere kacher kelat koik lole asista ipkoike mwaita ngiker yun emet kou mwaita komele kimi ki nenyalil ako loen beek mami ko makenwa ko betut nekaitebi eng kasarta nekoi nemami amitwogik maamu kemeche ile kerukutkei mami karukutetab keu kany kenyalil amu mami amitwogik mami ki nekeome ak ingen ile chito nekiribin ko Jehova nekimutun eng emoni kinye ko ngomite lagokab Israel ko kabwat kit agenge eng betut nekakiisten eng lekocham ko kararan lekocham imi akemutin ketepten eng kong'atet nemekere chi nekosin mekose tupcheng'ung nemwoun ng'olio mekose mama neng'ung komwoun ki makomi chi nerirenin kwanol nekait inyal amu kingemut lagokab Israel eng yu ko kikimeche keistoegei tilyandit na kingen no kilen to irire lakwet kabisa o mama nenyu baba nenyu angot lakwet neming'in ileni mama nenyunet ilechini baba nenyu yani ikose kabisa chorwandit nebo gaa nguno kakiistin makomi chorwandit notok keng'etu kityo ko nging'etu kityo kosubigei atindiot nekito chito nekimutun ko ngo nekemutin inyo emoni ko kimakyin lagokab Israel koistoegei kito nekitiegei achegei ngachegei akenyoru kamang'unet keker Jehova nematogu yokeker Jehova nematogu koek inendet kamang'unetab mugulelwekyok inendet nekonech amitwogik amu kaketebi betusiek chechang ko ngomami Jehova akoek borto kou keny konyone munyasta kai itebe ile wi ne chikicham ame yani kolechinin moet ngicham iame bendo koib bendo nguno kabwatutik ngaoib kabwatutik kotes kabwatutik kolal moet nebo kong'ut ko ngolal moet kerong asit kecheng kele nyino kit nekekure melon ingen melon ko chebololet ak kitunguik kele kicham keame kitunguik yani komong harufutab kitunguik ako mong harufutab nebo bendo nekikakobek kowekyingei ile ngakase uyo mi bendo ui ngang'unyi aui ak ngakasin serunekyuk yani kakiwech kabwatutik ak nautik kewekyin likinye imach tuguchotok sai ako mami komakilen bosa konu kerongyi amitwogik kole biik paas ngerongyigei anyun kerongyingei nebo meet ak lekiamis alake komang'une serunek kopar koket. Ameche asoman eng yo kora yo kamasoman kaitet 28 eng 106 106 komwoe kole kinamgei ichek
ak palpeor ak yam korosek chekikiyengyin chekikobek. Ikere? Kisich tamaa mising. Kisich tamaa mising anan kisich maket. Kongoi atache mwalimuyan nerube. Kongoi en kanetik chekako sikondouneni. En Jumatatu akwaeng kasi ko kaking'alale kanetisiet nebo kenyisiek chekikosirto. Kotkan kora keutye ole kikondoune Jehova en bandanyon ak marandutab kelyekyok. Ngiker akot achek nguno chekikose tugoni bo kutitab Kalenjin ole kindounde Jehova en bandanyon. Kikatakinetkei en kenyisiek alak chekikosirto kele kangochorgei moinget ng'ararat ketebe atebwetab sinat akoi tun keteche irimet en betusiekab Nimrod. Ak tun kotender biik kokakibutotonoto kesamat kebwa akoi keit Misri nyekemeng'isie yundo kure kakiptai ne bunu kutitab Egyptos ko kakiptai kotun kereku kikutu ainetab Nile akoi korotwekab emenyo. Ko ngiker ole kimutundo Jehova biikyok ak atindonik tugul chebo kit nekiyaak akoi keit yukimi, komi biik chekinyoliliot chekinam oret nebo murot koba kuya kaba cherongo korok oli akoi emotinwekab kobunoti emetab ong'atet nebo Sahara akoi emotinwechu bo Nigeria olin sikobun tumdab Congo kowek nyokomong'une ole bluen sori sinyokobwa Kenya koba chumbirekto Bantu koba olimbo Afrika nebo murot nebo tai. Kokakibwa achek kiutu oinet kiyokonu tuga keboronu ak biik akoi nyekeitu nyekemenye emotinwekab Rift Valley. Lakini mi biik cheking'et eng ong'atosiechun, mi biik chekinyokoba olin tugul olin kobaratge ak masaek, lakini kanyeketebe emet na akot nguno kong'osyingei bororiosiek chechang akoi rani. Ko Jehova inotok nekire biikchok ing ole kikibunu tugul akoi betusiek chebo kilabusiek chekiaketech kilabusiek koek tabu. Obwoti kabisa eng biik chetobwoti wakat nekibo maiyek kibiregei bet ak kemboi koskolen kokichomune wakat eng korcho tugul chon. Lakini kayat Jehova oret kotko tun konyo kandoinatet ak nyekeker kilabusiek chotok ak kesoru. Ikere as kowek kora koroatok nekatoi biik nguno kerichek ak pokitotosiek chekamanda as nguno katoi kwalda biik mbarenik kotoi kobit tiyet ak toiyosiek eng korik kong'etyo chelesosnatosiek chekang'et ako lagok kong'wekta sigikwak akobit tuguk ng'isiat chetesetai ko ngeutyi ole kindounde Jehova ko yotok yekebendi nguno sikebutyi kabutet nebo bistoet ko kebeberta neking'olole rani eng kosomok kasini kong'alale kalewenet nebo ketitab sabibiot nekikiib eng emetab Misri. Saburi 80 kokotaune kole ebite mestowotap Israel inye nekindochi Joseph kou akwetab kechirek iluu inye neitebe kerubisiek. Kokotaune yutok kokebwat Joseph ko laitoriat eng Misri. Ako kawalak kole akiit betusiek chekibit Farao nekimokongen Joseph. Kokinyebit Farao nekimokongen Joseph kotoigei nyalilda. Ko ngitoigei nyalilda eng yotok keus ipkoek otwok akoek ng'utwor akoi tun konyo Jehova kochorgei nyokomong ichek. Ko yeimong kobunu ong'atanatak nekang'alale pasta ak nekang'alale kandoik chekobo tai akoi koit emet nekipkokol ichek kou ketitab sabibu nekakinam eng Misri ak ipkekolji Israel akowakta ketotok kale kot koit nyanjet neo Mediterranean akowakta nin ipkoit kiwotetab ainetab Euphrates eng emetab
Kaldei ing olimpo Sumeria odagibunu. Kago atta ko ega koy nyanjo osyajun akwa kotar Israel tugul. Ip ko naag Israel ako timbetu syekab laitoriat Salomon. Kot ko na ingun kamugol. Ako'y kote matunwe ka Afrika. Ako ginyo ako bro ko biya ko utye Jehovah. Kahit karir ko kay natamo na karir si Jehovah ko na ibuat. Jehovah ko ito tayo. Ingat kim na tengu tayo tabi Ephraim ak Benjamin ak Manasseh. Si Sarwe amu ngeti juaen Ephraim ak Manasseh ko lago kap Joseph. Ko tupcho ak Benjamin amu giweri kaeng Jabasrum. Ko amu gibasrum Joseph ak Benjamin. O gingya ko keskep Joseph. Kori Benjamin tuwe lago jungeti juaen. Ako gingya kita nyalel da ko ginyol sa juta juwa ko amu ga ginyor laitor naten na tay Israel ko bunore ta Benjamin. Ninato laitor ya Saul. O ginya ko me Saul ko nyal sa Benjamin ako nyal lagi na Ibrahim amu ginya ke lul Israel. Hip ki mut pigang Babylon nyo ko menye Ephraim. Siwa ke embe tap Samaria. Sugo be si amato ko tuya jumba meto ak kibakap kelien o ginya ke mure kwen buni. O tungo nget pijata ko chagure wa kasa kabila. Negere ko DJ so ko nyoru os otiata Samaria o giwawa sika ag ko nyoru ko menyata pijata chegimato ko o gerege yak piju na muginya ke mure kwen ni buni. Kwa boyen ko ta Israel tokol awai kait proindas amu gisomanin ko iteta tamanok sisit ingata cenda pala sunet kaita sisit tamanok sisit kaita sisit ko lagi punya sabibu eg mistri agion bor Yosef si min gi sabibu yon danata ako agi sibi job chi proinda agi bangun digi tikik ako ya meme ako urulwen yitlondo Agay temeni kiyak tarawan ng pamuktainit. Ako ekta temeni kikot kayo nyanjet. Ako nga tajer ngaren kot kayo tayo nusyagap ivritis. Ako ginya ako unat ako utya Jehovah kayo tataptaman ako eh. Amo na anyong sibut ngoto no kik. Aso kapi pabuta ka tokol na sirtoy lako eki. Ako nga medya. Tore na bunutimin akwam tiongi kap kewet coba wareng age sanyon ko tetap tamanang man gole ka mukta indet ba Kigosiirto iwek kay agi gero lingip sa batisyagu siru to aji sabibu yonda nito age tinagi mineu ne batay ko gama jate bignol eng saben nyo petu syakap ndara na tenyo. Ina nagindo pangete mi moe tap kaman. Ako ribin ko ijerere. Ako tunye ingeti labatate. Jadi gabi wende ko. Gabi ako to tu yakin dara. Pakar ko ang mukta inda tulot. Ako ribin malagay syakap. Gabi we. Ibit karing ng gabi bi. Pero kapag buwan na miyo. Kung ka kami dara na kami ulot. Pakar ko ang mukta inda tulot. Ako itu ninyo bietu ibio boy ngum anang Tunis tanan ni Tunisi ko nya ko ityo ibuti ko mukta inde ko kam anyu ko lay wekke gay agi ko chililin dap to ke ngum ko kwen ko kin ko ka pa isyen kita buta ko ito shit ngalian de ko pa isyen nyu Tapo ko ito siglo, ko ito taman, ko ito tamo kayo, ko giga leji ka bukta den Musa aron, ko berurtuje, agi muaji aron,
ak moche aro na kweri kigilenji oberu lagokab Israel kouni olenji ingoberu ak Jehova akoribin ingokwenyin lapkeiyetab togetab Jehova akorirenen ingotokyin Jehova togenyi akokonin kalyet ko ng'olyondonito nekaboisie Daudi yesoei kolenjin Jehova iwekyech togeng'ung asimakilusyo ako ngotok lilindo nebo togeng'ung asikobit kenyoru ole kimwechini ko ng'ololi yutok sirindetab kitabuni nebo tiendo nebo kalosunet korirchin Jehova kolenjin iwech togeng'ung amu kiit kobistoe lagokab Israel Jehova kotkotuptochi batai ko ngikakotuptochi batai Jehova kotuptochi batai akine Jehova akwo komwei amu makere konyekyik yoityo kosom kole konech kewekyingei tatyo iwekyigei akinye mwoe Jehova mwoe tienindetab Zaburi komwochin Jehova ko ng'olyot nekaboisie eng yu kole iwech togeng'ung anan iwechech iwelelech ko sikobit kewekchigei Jehova eng oretab sibunet. Tebutiet nekateb sirindet ko kole tos eng sobeng'ung ko kiit yeilechini Jehova welelo asikobit awekyingei eng oretab sibunet asikowalak togetab Jehova nekyako koistogei chomyenyi akobaenech beekab kong ak amitwogikab nyalilda asikowekchigei Jehova kokeny Israel akobae icheket borotet akot ing betusiechu ngekuskong keker lagokyok ngekuskong keker emotinwekyok ngekuskong keker tuguk chetesetai nguno kokait boroindo nomwoe eng kitabutab maotiot Joel kole ngoriryo boisiek korirchi Jehova eng keterusiekab kabtisisiet kole Jehova rire lagokuk rire osotik rire cheosen rire tugul sikobit kowek Jehova kowek lagok chewerik ak chetibik kowekchi mugulelwekwak kwanisiek tatyo kosob emenyo ak echeng Jehova yetokomi boroindo ko kalewenetab ketitab sabibu nekikiib eng emetab lulung'natet ak nyekekol kot kokwong'e ng'ony komugul ako yekakobistoe akochabaita kelyekab biikchik kometo Jehova kobutok totet nekikende kamuktoindet akoit tiony age tugul akoit chi age tugul akoit kit age tugul tatyo koyesta lagok ititoi nguno akot ing lagokyok kokikoba alake koyat kerichek koba alake chemi maiyek terenik akolen chekibo baba ak mama chekimae ipkokwong'e ng'ony kimainik chu ngele ano chu ko ingotoretech Jehova sikobit kerikchi inendet asingot komi kit age tugul nekikokoch eng atebosiekyok lagokyok akichek kowekwech Jehova tugul asikobit kecheng Jehova tatyo kotunen kokeny bonwekab kelyekyok amu kakowek Jehova koek nemenye kwenunyo ngokonech Jehova sibunet nebo iman yekiwekchinigei inendet eng oretab saet ak sibunet. Anito somenyu eng kainetab Jeiso. Tos mi chi netese ng'olyo eng yotok anan ko tebut eng kebeberta nebo kosomok kasi. Pas atache mwalmoiyot nerubei. Karibu. Kongoi mising, kongoi Pastor amu ak kandoik tugul chekakondoi eng tai. Kimitei tienwokikab kalosunet 135. Konekit ko kimi kwenutab kanetisiet. Lesson nebo rani ko kemutwech keker kimnatetab Jehova eng atindiot ak leu kimnatenyi eng sarunet nekisaru bororiosiek tugul. Eng 135 koititani agenge itestai isoman
komwoe kalosunet nemitei ing kanaset anan kalosunet nenyolu kelos Jehova. Ing yu kekere kimnotetab Jehova, kekere mieindanyi ak kamang'unet nebo kayanenyi akobo achek. Koweksotin chiyot akoi betut nebo yaet amu sirindet ing yu ko Musa. Ko ngosire Musa koendi ingen ile Musa inendet nekisire kitabutab taunet ako inendet nekisire kitabutab komong'u. Komong'une lagokab Israel emetab Misri eng banda. Inendet kora nekisire kitabut nebo ateptab lawik nekiboti sik komite kapkorosut akesoe akelosu Jehova. Ing tieni kokotoune ng'oliot nemwoe kolen ongelosu Jehova. Ko ng'oliot necham kemwoe kelen haleluya. Ko ng'oliot haleluya komwoe kole inendet ko taunet ako kakesunindet. Ing ng'oliotab Yunanic anan kitabutab Ebraic mising ko Yahudik chekibo tai ko kingoboisie ng'oliot haleluya ko kilechin Jehova inye neitau ako inye neikesu. Inye taunindet nekitau tuguk tugul eng taunet, eng yaet, eng tetutik chebo sobetab chito. Ako inyendet kora tun kilosun eng baunateng'ung kokaiwech emet kokeny nekikakolus sikobit kemeng'isie koboten koikeny ak koikeny. Eng tieni 135 kong'ololi Musa eng muguleldo kokakokon atindiot nekakoutie bororietab lagokab Jehova chekikimong eng emetab Misri. Leu mieindanyi ak leu kimnotetab Jehova. Kokotoune kole ongelosu kamuktondet amu ngisoman 135 kolen olosu Jehova, olosu kainetab Jehova, olosu okwek otwogikab Jehova, okwek cheotononi eng kotab Jehova, eng sirimushekab kotab kamuktoindeng'wong. Olosu Jehova amu mie inendet. Otienji kainenyi kalasunoik amu kararan. Ko ngong'olole ng'oliot nebo tiendo kale ongelosu Jehova ngetoror kainenyi, ingemwa kainenyi komie kemitei kapkorosut nebo kalasunet. Kimotokomi kasarta nebo lagokab Israel eng betut notok nemuchi kolos Jehova amu ng'oiyondit nebo banda. Komoe koutie icheket kele kimi kamuktoindet koboto icheket eng betusiek chebo tai ako kiyanat ako inendet nekikorib bororietab Israel. Ingisomanate komwoe mising kowechi atindiot akoi taunet kele Jehova nekiyai kipsengwetishek, inendet nekiyai emet koito, inendet nekikon minutik kobit, inendet nekipchei nyanjosiek ak emet neyamat. Eng rirenetab Jehova nebo atindiot ko kamwoe kora akobo lagokab Israel ak bandanywa komitei emet nebo Misri kondochi Jehova akoi emetab Canaan nebo kayamiset. Komitei emetab kayamiset kotoi nguno kobwat lagokab Israel amu boisiek chetai chekikotoi banda komakomi. Lagok chekakoit emonotok, lagok chekakoit emonotok kebwotyin lagok kelechin amu kangesoman kosomanwech Aramaru kele ng'alechu kebwotyin lagok ak chebo ibinda age akoi ibinda age. Kergei nguno ak tumwek chebo Nandi chekibo keny chekicham ngemurotoni murenik kemwochin atindonikab boisiekchok chekibo tai simautie ibini ak kerib ibinda nerubei simang'et keswekwak ako sikoribok koritun korib lagokab lagokwak akomut icheket koborchi atindonik ak atebet nebo biikab Kalenjin eng bororiosiek tugul. Sikobit kotebe lagok kongen kiy nekure Ethan, kiy nekure kondit, lekimuche kekatita chi nekakoet ak lekimuche keripto chi nekakoet ngo chepyoso angot ko boiyo. Kikiribe kabisa atebet. Ko ing mising lagokab Israel ko kikimwochi kele oyie omeng'isie eng oretab kayweet nebo Jehova. Ang'et bororiet tugul ak biik chekimong'une bororiet nekibo Misri. Eng bandanywa tugul ko kitese boisiek chekitesik. Kobwoti lagokab Israel eng betut. Ongen eng lesson nekingakekas kele ngot kikinome kende kerotyi keunduri itit ak kerotyi inet nekimite itit
sikobit kobwoti kolech ngalechu kikakimwa kotomo koistogei tukumi kerotyin itit yu rani maketindoi inet nekindoi itit ra kokende statai nekitik komangen ale statai noto kobwotin chito kobwat anan statai neiboru kole to nga muremboyot chichi kararan kingen ile kikeutye noto nekinye ko kikindochin kabisa so komelen kibo kityo text nekararan ak kororonindo kiki nekibwotyin icheket kole ingitindoi ni komi kwakere bororiet nebo nemi Ethiopia nemeche kergei ak Turkanek neking'eti yepkutit yu akonde korot neo muito asoman atindiyot kele akile kendoni kale kindoi nebo chepyosok kendoi neo asikobor itondo nekararan akwong le kamangundo itondo nekararan eng kwondo ing lagokab Israel ko kikikochi tuguchotok sikobit kobwat kole mitei Jehova ibor kamuktaindet kimnotenyi eng Musa sikobit koming'ingei lagokab Israel eng kwong'utik chekikwachi Jehova eng bandanywa tugul. Jehova kiborchi Musa kobwoti icheket kole boisionikab Jehova komekesugei, boisionikab Jehova kobo koigeny. Amu ngisomanate noto Pol 1:5 koitetab 8 akoi 13 komwoe akobo kamisetab Jehova. Ng'ololwech akobo kele Jehova ko inendet ko kirwogindet. Ko kirwogindet kotindoi rirenet nerire lagokchik eng betusiekab berutik, eng betutab kirwogutikab Jehova. Yekere kong yoityo ak yekere kong bistoet koboisie Jehova mieindo ko kirwogindet nebo iman kobitu tuguk cheyoyoksei ngokabitu mionwek anan koyatak emet kobar biik alak kaibisto biik nakamwoiwech Eva kole king'et emet kange lagokab Kora ak grupit age kobeshogei ak Jehova kole Jehova nyokole Musa icheket chemi kebebertab kamuktaindet omaste akomong'u oba kimasi kakwek chekong'etu eng kimasa ong'etu okere kora wekse akoi atindiot kinye kowirtoi Musa nguno koik oeng chebo ng'atutik chebo Jehova ng'atutik 10 kale kokiwire kole akolal maat kanamwet nekikende icheket nekinde neusoi icheket kokib kobel kanamwonotok akong'et emet lakeimuti kochopkei emonotok akochortagei kabisa kole akowek emet ni nebo ng'ung'unyek akokerak kuyo maaki sikobit konai chu kaba kimasi kole angakami Jehova kobotech. Kwong'utik chotok ko kiboisie Jehova timakasit mugulelwekab ichek cheuen. Ingiweke kebeberta age tugul ko kirib Jehova imandanyi mautie Jehova leu imandanyi ako mami besio noboisie biikab Kingeresa kito nekile compromise imanda nebo Jehova ko makititi ngokole Jehova oret kuti komati iberber ititi Jehova ak iib korot ake iteshi mieindo nebo Jehova iteshi lagokab Israel akomasopcho king'et emet kikibar alak eng mionwek komeiyo alak eng amitwogik komeiyo alake eng asista itonegei amu koesio kimnotetab Jehova. Kirib Jehova kaanenyi ak kimnotenyi ako kinai kole Jehova matoreti kanamonik kimi kanamonik chekitany bichu kele chepyosok onemu korotwekab itik chekotindoi ing itik chekimi katuswekwak aketang'e kanamonik kole Jehova matoretok kanamonik chotok king'et bichotok kobek ak kanamonikwak. Kibor Jehova kole tokosobei makiutie Jehova eng betusiekab borotet eng betusiekab nyalilda ak betusiekab pichiindo. Mi Jehova betusiek tugul ko Kiptaiyat ak kamuktaindetab kamuget. Kebwotwech mising nito angot betusiekab ateptoab betusiek tuguk chekiyai Jehova koyochi lagokab Israel sikobit konyor kamang'unet lagokab Israel eng sobenwa tugul kole mami kamang'unet nenyolu komong icheket kosir Jehova. Tieni kokayai mugulelwekyok konyumnyumitu. Mami liwendi eng banda age tugul ak sobet age tugul nemami Jehova. Eng bandanyo nekelany ndegeit inyo emetab Amerika anan iwe Uingereza anan iwe Australia
anan ing'etun gaa eng biikab Kalenjin lemi eng tokwek tugul anan eng Kenya anan ko Uganda, ko Jehova kotuko nekinye. Banda kotuko koloo, makingen kele itu auyo Jeiso, kitou kana nebo kipsengwet. Mi kang'ung'unyet eng banda amu nyalilda chekabetyo amitwogik. Betut nekabit chomset eng kwenutab kaniset, betut nekasirgei kabanum akoi kabanum, nekasirgei boiyotab kanisa ak pastayat, betut nekawaskei kaniset, kotokomi Jehova koribe kaniset. Kokamwa eng yo kole eng kitabutab Ellen G. White nekilen Life Stages, kale mami kiy nekemuchi keywei akobo betusiek chebwone. Aya kityo keutie kandoinatetab Jehova nekindoiwech akonetech eng betusiekab atindiot nekibo tai. Mami kiy nekemuchi keywei kosir kityo keutie bandanyo kele kindochi boisiekchok chebo kayanet eng Ebrainik 11. Kindochi Adam korib kayanet, kondochi Abraham, kondochi Isaac, kondochi Jacobo, kondochi lagokab Israel 12 kot kiyokto Joseph keoldoi kwa emetab Misri. Musa, ko ngiro eng 11 igere kabisa biik chebo kayanet kele kirib kayanet ipkoit Rahab chebukoniot nikirib bororiet lagokab Israel eng sigik sikobit korib kayanenyi. Eng kwenutab biik chekirib kayaneng'wa ko atindiot nenome mugulelwekyok. Kele anga maachegei chekenyolildosi, maachegei chekenyoru koimutik, maachegei chekebune nyolilwogik. Kot komi biik chemiondos ko kikomionso alake ak kikosopcho. Ko betut nekaimyan ikas ile oroni mi chito Nairobi nenyoisi nenome biik, oroni mite Loliondo eng Tanzania, ilabat olotok chito iutie Jehova kele malo nekit mi kurgeng'ung yo. Angen iman tab koteritit nebo kwong'ut betusiek chemakomi makokase kerichek, kakoesio kongelel bortong'ung masobe. Icheng'e kele oye waita keun, kecheng chepkerichot, kecheng chepsokeyot, kecheng ne, kecheng chito age kora chamdoik chemite eng emenyo nebo Kenya choe kwong'ut angot eng emoni nebo America. Nengolechi eut ko agenge kole kobutos biik 100 kole chito ngumayan nito. Ngotoretech kanetisietab rani kele atindiot ko kito nebo kamanut. Kamwa ng'olyondoni sirindet nebo lesson anan Ellen White eng kitabu nekilen Testimonies. Kale eng kasarta age tugul nebo sobenyo ongesoman tienwokikab kalosunet 105 ak 106 eng kila wiki. Eng kila wiki mi amune sikesoman konetech 105 ak 106. Kale eng kila wiki ingesoman tienwokikab kalosunet 105 ak 106. Amune nemite yotok komwoiwech kole indoiwech Jehova eng betusiek tugul chebo nyolilwogik ak kaimutik. Maituitui, maruwei, manyigisitinyi, makase king'wan. Ngekase king'wan kokase Jehova, ingen Jehova. Kimite achek tugul eutab Kamuktindet. Ako chi age tugul nekatiny taitab Jehova kou yo kachul kondab Kamuktoindet. Chi age tugul nekatiny chitab Jehova eng takwek tugul ko katiny kondab Jehova. Chepchep Jehova. Kotomo kwaak nekaak komi Jehova. Kotomo kobit kobut karit komi Jehova yoto. Tabikas kele kakobek biik tugul ipkoek biik chito agenge nekang'et eng karit. Ako chichoto ko inye nekesop. Tab kobut ndegeit amu matanyumnyum kong'et biik eng ndegeit. Tabikas kakobek biik 300 eng ndegeit. Tatabikase akile kakinyor chito agenge nemame. Ko chinoto mame ko mieindab Jehova. Yekakesu lesson sikobit amwa wikit nenyone, Jehova nenyo kotokokasech
atindonik chekirib boisiekchok eng nyolilwogik ak sigikchok chekikondoi ak chekikomuny eng ng'ung'unyek. Kotun kong'etos eng borotet ak ole ilosunot ak kotororo kainetab Jehova. Amu kiwekyin kabwatutikwak chekiche chekibo nyalilda ak koker yetunotetab Jehova nebo koikeny ak ole ilosunot kamuktaindet. Tab koimenit emet imenindo nebo termis nemekere inat ak tai, nemekere olda tugul. Nyolilwogik chekesubkei, mionwek chekeimin ak tuguk chekeimin, nai ile kimi banda. Tomo kanan makolo mising. Kimiten kekut. Ongenyoru kamang'unet, ongenyoru atebet, ingenetegei atindonik chebo boisiekchok chekibo tai ak keker tai. Tos mi chi netokotese ng'olyo? Tomo kemwa lesson nebo wikit konye, ne wikit ninyone. Kongoi, lesson nebo wikit ninyone komwoe kolen maket akobo Jehova nebo Zion. Maket akobo Jehova nebo Zion. Kitindoi kamang'unet kele Jehova nebo Zion ko kiptaiyandenyo netun kokonech. Otogotin akwek tugul eng lesson nebo wikit ninyone. Kongoi akwek chokasech kitesetai kemwoe kongoi kikere bandang'wong ak kasetab it. Kisome kele otestai ngotoretok Jehova, ngotoretech achek tugul kibagenge. Wi YouTube ko kila ak itinyo songonyo lesson nebo rani ko kainyoru ak kairo ak inyoru omitamdaet nebo arap nabei. Meutie kora ngobirok Jehova ngondoiwok ongesa. Kiptayat nebo kiptainik, kamuktaindetab kiptainik tugul. Jehova nebo chomyet, Jehova nebo mieindo. Kilosun eng kasar age tugul. Oye mwoe tiendo kele olosu Jehova, olosu kaineng'ung. Ko eng kasarta age tugul kotab koukitu kutuswekchok amu kibune nyigisindo, kibune kaimutik, kibune mianwek cheuen, kibune ng'woninwek cheterter chebo nyolilwogik ak kaimutik chebo sobet. Kesome kamuktaindet kele yekosech ak ikose ng'woninwekchok kotimi kobotech amu ikirwogunenyo. Kiptaiyandenyo neisorwech eng kasarta age tugul neui. Kasom ak asome kaberuret akobo ichek chekosech eng konetisioni ale ngoek berurto eng achek sikenyoru kamang'unet eng atindiot nekikwo ak kamang'unet nenyone sikobit eng bandanyo nekibendi Canaan kou lagokab Israel komaketoptopen eng bani ngenyoru kamang'unet eng nyigisindo age tugul. Berurech ndoiwech kwang makeng'ung kot keit wikit nenyone kora ak asikchok eng tokwek tugul eng kainetab Jeiso ne kiptayandenyo. Amen. Amen. Kongoi bikyok.